ikipe ya Rayon Sport ishoje imyitozo mu kanya twagiye muri murebe bitegura ikipe ya Rwamagana umunsi w'ejo mu kwitara mu kwa gatatu musibe ejo. Ikipe ya Rayon Sport morale ni yose, abakinnyi barahembwe nta kibazo na kimwe bafite, ntibishyuza, abakinnyi bafite morale biteguye ngo kunyagira ikipe bita Rwamagana. Barashaka gushimangira ko bakina amanota 9 bagahagarika shampiyona kugera ku itariki ya mbere. Rwamagana ntabwo irimo Ruzagayura, nayirimo Ruzagayura. Rwamagana uri guhorayo bararemanywe none se ubwo Mazimaka barakina gute? Mazimaka babonye yidoga ngo Rayon Sport ngo azayitsinda kuri social media, tuzabigaruka ku munsi w'ejo ngo bazayitandika kwitara, ahubwo bamugane bacekinge mu mifuka y'ikazu barebe niba Mazimaka adahagaze neza. So rero kuri Rayon Sport bashoje imyitozo mu kanya, abakinnyi bayo bose bakoze. Kitambi Akamara Kitambi Akamara iragenda ipunguka pole pole, hanyuma abandi bakinnyi bose barari ku ruhande rwa ikipe ya Rayon Sport. Rafael arahari, Rafael Osaruwa arahari, Mediateur Vandrateur Kamakawa azaba nahari no rwose no muri match. Ntabwo bushize ngo ntabwo yararwaye muzima. Oya barabeshya. Surumva Rafael yajya hanze we, urumva Ramazani Kabwiri yajya mu kibuga Rafael akajya hanze ngo namahitamo y'umutoza. Ntabwo ari amahitamo nge ndabizi. Yavunitse hano hejuru y'ivi yakubitanye neza no gungengura itari. Reka dukoreshe bagutonetse bya bibazo, reka tuzagukoreshe kubera arabyemera. Ariko abakinnyi bare bamenye liste yabo ko bari gukina bageze kuri stade bose, nta muntu wari uzi liste. Burya n'amashami match ya Rayon Sport n'abakinnyi bamenye liste yabo nka saa 9 cyo kora bayibabwiriye hiri top, nibwo bayibabwiye urumva. Hanyuma ku ruhande rwa ikipe ya Rayon Sport amakuru hari nuko Rayon Sport nimara gukina na Rwamagana barateganya match amikari n'ikipe ikomeye yo muri aka karere. Barayitangaza ariko bari muri negotiation. Namenye KCCA, namenye Yanga ko baganiriye nayo, namenye ko Simba bakwitereta shampiyona ya Tanzania kutazahagarara, namenye ko Venturebe barimo kwitereta indi kipe, ahubwo namenye ko bisa nk'ibirimo kugorana ikipe bita Premier d'Agosto yo muri Angola. Premier d'Agosto Petro de Rwanda, ni Petro de Rwanda ni ifite indege, ifite indege ni iriya Jacques yakinaga muri Premier d'Agosto, ni ifite ifite indege ni iya mbere ikomeye niyo muri shampiyona ikomeye Premier d'Agosto iyo ngiyo. Premier cyangwa Petro? Oya, Jacques yakinaga muri Petro. Ni ikomeye ariko iya mbere ni iyihe? Petro irakomeye. Premier niyo harimo iya mbere ifite indege. Yabwiye Rayon Sport ko bashaka ikibuga gifite ubwatsi naturel, banashake banabishyurire n'indege, bo bazizana n'indege yabo, bishyura indege guparika ku kibuga cy'indege. Hanyuma nta kintu bazabaza Rayon Sport, bo baze bakine match amikari. Baritegura match y'ihugo kuki bashaka sinzi match bari muri Champions League, bari muri Champions League nabo wenda ko hari match bitegura birashoboka. So rero bivuze ngo kuri Rayon Sport ariko primero iramutse kuyemo iya Zambia n'izahura na Simba, izahura na Simba ugashaka ko bari mpamvu muri aka karere. Match banza batsinze ikipe ya Zambia yitwa mukira, yego ko Simba izahura hagati y'imwe muri zo, ariko umukino ubanza barawutsinze. Biraganisha yuko bafite amahirwe cyane kuzahura na Simba. Ni Primero d'Agosto. Primero ni ikipe ya gisirikare. Niyo ikipe ikize ibikombe 13. Ni nayo ikipe ikize. Iyo ngiyo niyo yabwiye Rayon Sport ngo mutwishyure ikibuga. Ikize ntabwo akira kurusha Petro. Ikipe ya Petrol. Petro ariko ngo ifite isi. Petro ikibazo amafaranga. Niyo kipe rero ishaka ko yabwiye Rayon Sport ngo mutwishyurire indege gusa guparika i Kanombe, mwishyure uburyo iparika. Umuntu ashaka ikibuga gifite ubwatsi butari synthetique. Yatsindiye muri Zambia. Petro tebwo. Ifite 16 indi ifite 13. No mu mafaranga noneho Petro nurundi rwego muri imyaka byabaye. Siyo mpamvu yatanze magana ngaye kuri Jacques mu bintu ngiyo kandi yo ni kandi atata umusaruro bakanamurekura. Nifite ikibazo cyo ngo umukinnyi yaraje arafropinga ngo turamwishyura ngo tumureke ngo aguma hanga. Ifite amafaranga menshi. Rayon Sport ntiri bubone ubwatsi na Primero rero yatsindiye muri Zambia kimwe kuko wabona mu Rwanda. Urumva ko ifite amahirwe yo kwakinira ise team. Tugiye gukinira Dar es Salaam. Bwatsi buhari ubwo baremera synthetique. So bivuze ngo kuri Rayon Sport nyuma Rwamagana bazahita bakina iyo match, ariko abareyo mwese intego nta yindi ngo nukuzura stade ubundi mugategura
mace ya Rwamagana. Hanyuma kuri Kiyovu Sport tuzagaruka ku munsi w'ejo tuyideta twinjiramo. Kiyovu Sport igiye kubona umufatanyabikorwa uremereye cyane ku buryo bateganya gusesa amasezerano na bamwe mu bafatanyabikorwa bafite batanga intica n'ikiza. Uwo mufatanyabikorwa ni umufatanyabikorwa ku mugabane w'Uburayi uzatanga amafaranga menshi. Perezida mwenyewe ni uzaba umuzanye Menshi perezida afatika Roman Abramovich Moise Katumbi Chapo. Uwo wambara mu gatuza ashaka guhinduka birashoboka cyane. Bamwita Mvukiye Juvenal yakaniye wa mu Rusiya makuru namenye fire ngo arazica bakinyamikare n'ikipe bita Pepinieri. Hat-trick iteye ubwoba. Hat-trick iteye ubwoba. Cyo nicyo dushaka akayobora ubusatirizi utanga itandukaniro ku bacu dufite. Uwo nguwo Elisa Sekisambo umurusiya urundi Vladislav twabonye ko ari inde Riyadi Kazungu. Twavuze ko Riyadi ajya ku 10. Sekisambo uruhande rumwe urundi mugenzi Bienveni urundi mu Vladislav kuri point. Umwarabu twamuze Ejo tuzinjira muri Kiyovu Sport tuyivi muzini muzingo tudetaya. Ejo twashyize umwarabu mu bitugu by'umurusiya. Yo ubwo reka tubashimire tuzasubira ku munsi w'ejo.